قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. Özlerini ulu tutup başlık bolanlar, zayıfları aydarlar. Aya biz sizi doğru yoldan men ettik mi? Doğru yol size gelenden son. Belki siz özünüz mujrimlerden bolup İmanı tevhidini kabul etmediniz deyip aydarlar. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Zayıflar ayttılar, özlerini ulu bilip başlık bolyanlara, belki gece günnizde eden mekr hileleriniz bizi haktan men etti. Vaktike siz bize emrederdiniz, Hudaya kafir bolmak bilen ve Huda üçün şerik karar vermek bilen. O her iki farka, yani zayıflar ve başlıklar, peşiman edip peşimanını içlerinde tutarlar, ökünyenliklerini zahir etmeyecek bolup, vaktiki azabı görenlerine. Ve biz zincirlerden bolan boyna salınyan tuğuklarını, hak özlerine gelenden son inkar edip kafir bolyanların boyunlarına salarız. Şolarga ceza verilmez, meger özlerinin eden amallarına mutabık ceza verilir. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Ve biz hiç bir şehirge peygamberini ivermedik, meger şol şehrin nığmata qarq bolup hoş yaşayanlar ayttılar. Elbette biz siz bilen iverlen zatga inkar etýän kafirdirmiz. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. Ve nığmata qarq bolan kafirler müminlerin fakirlerine fahrlanıp ayttılar. Bizim malımız ve evladımız sizden köpdür ve bize hergiz azap berilmez deyip. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Ey Muhammed, sen ayt çolarga, men perverdigarım istese kime rızkını kân eder, istese kime rızkını dar eder. Walakin adamların köfsi bilýän däldir. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Ve sizin mallarınız ve evlatlarınız sizi bize yakin etýän ve sizin dereceleriniz bizim yanımızda artık etýän zat değildir. Meger ol adamlar ike iman getirip salih ameller kesbetseler, şoların derecesi menin yanımda artıktır. Pes şoların eden amallarına, yani müminlerin eden amallarına iki beraber sevap verilecektir. O şolar cennetin kasırlarında amn-ı amanda olacaktırlar. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. Bu oltor kafirler ike kuşiş etýärdiler. Bizim ayetlerimizi batıl etjek bolup biz aciz ederiz diýen gümenleri bilen şolarny azapga hazır ediler. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده
وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Ey Muhammed, sen ayt, tahqiq men Perwerdigarym rızkı bol eder öz bendelerinden kimni halasa ve teng eder, rızkını dar eder. Ve siz näme zatny we haýsy bir zatdan nafaka berip Huda ýolunda harç etseňiz, pes Allah tebarak we taala şoň ewezini berer we Allah tebarak we taala rızk berýänlaryň ýaxşyrağıdyr.